Ассалому алейкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, алахсус онҳое ки ба футболи меҳан таваҷҷӯҳ доранд, ҳамаи шуморо ба тамошои яке аз бозии асосӣ ва марказии даври даҳуми лигаи олии мамлакат ки дар он дастаҳои хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва дастаи вахши шаҳри Бохтаран дар майдон рақобат мегарданд. Даъват мекунем ин бозӣ дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд доир мегардад ва албатта яке аз бозиҳои воқеан ҷолиб дар даври мазкур маҳз ҳамин рақобат байни ду дастаи номдор ва ду дастаи маҳбуби футболи меҳан хоҳад буд. Хуб, албатта ин бозӣ дар зери осмони софу борони тозае ки нав гузашт ҷараён мегирад ва нишони он рангинкамони зебоест ки ҳоло дар болои варзишгоҳ ҷилвагар аст. Умедворем ки бозии имрӯзаи футболбозони ҳар ду дастаам ба мисли ҳамин рангинкамон ё худ таври бобоямон мегуфтанд камони Рустам Дурахшон ва ҷилвагар хоҳад буд. Айни замон ба мо ҳайати дастаи Хуҷанд нишон дода мешавад ва мизбонон бо чунин ҳайат ворди майдон мегарданд. Тавре ба мо нишон медиҳанд ин даста метавонад бо шакли ҷойгиршави 4-4-2 дар рақобати имрӯза, яъне бо ду ҳамлагар дар марказ бозӣ кунад. Боз ҳам дар рафти бозӣ ин чизро мушоҳида хоҳем кард ва бозигарони хуб дастаи вахш ҳам акнун ба мо бо шумо нишон дода мешаванду биёед ба ҳайати онҳо дар ҳамин фурсат назар беандозем ки 11 нафар асосии дастаи мазкур ки барои ин рақобат интихоб шуданд маҳз ҳамин ҳо мебошанд ва ба мо нишон медиҳанд ки ин даста метавонад бо шакли ҷойгиршави 3-5-2 дар майдон рақобатро пеш барад, яъне ду нафаре ки аз ду канор ҳастанд метавонанд ҳам ба ҳуҷум раванд ва ҳам ба хати дифоъ баргарданд, ба истилоҳи ҳамчун латерал дар рақобати имрӯза бозӣ кунанд. Инҳо метавонанд Муҳаммадҷон Насков ва Атамназаров бошанд, метавонанд бозигарони дигар ҳам ҳатто бошанд, чун тавре мебинем Тони Бекатал ҳам дар рақобати имрӯза дар майдон аст, яъне ҳам ӯ ва ҳам Муҳаммад Насков футболбозони як канор ҳастанд ва дар рафти бозӣ метавонем боз мушоҳида кунем ки кадом аз ин футболбозон кадом мавқеъро мегиранд. Хуб, ҳама чиз омода аст дӯстон азиз барои шурӯъ шудани ин рақобат. Ҳам дастаи Хуҷанд ва ҳам дастаи вахш бо омодагии ҷиддӣ ба ин рақобат ҳозир шуданд ва ҳоло омодаанд то аз маркази майдон футболбозони дастаи Хуҷанд, яъне мизбонони рақобат бозиро оғоз кунанд ва биёед дар ҳамин фурсат шуморо бо ҳайати асосии ҳар даста шинос кунем. Довари ин рақобат Насрулло Кабиров аст ва омода аст то садаи шакашро баланд бигардонад ва садаи шаки довар баланд мешавад. Рақобати дастаи Хуҷанд ва вахш акнун расман оғоз гардид. Таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи Хуҷанд дӯстон азиз. Дар дарвоза таҳти рақами 21 Александр Нечаев бозӣ мекунад. Дарко Исалович ин бозигари хати дифоъ аст. Таҳти рақами 5 биёед таваҷҷӯҳ кунем ба ин ҳуҷум ва тӯб аз майдон берун меравад. Аввалин зарбаи кунҷи
рақами 19 Ҳусейн Нурматов аст, рақами 6 Давронҷон Эргашев, таҳти рақами 23 Фирӯз Қараев бозӣ мекунад, рақами 28 Комрон Турсунов, рақами 22 Бежан Нишонбойзода, рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев, рақами 8 Никола Эскич, баъдан таҳти рақами 9 Петар Гигич бозӣ мекунад ва рақами 11 бошад Йован Анҷелкович. Дӯстон азиз, Милан Миланович самурабии дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд аст. Таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин вазъият. Зарбаи кунҷӣ аст ва дар назди тӯб Фирӯз Қараев қарор дорад. Бозигари дастаи Хуҷанд имконият дорад ӯ тӯбро ба дохили ҷароян гум мепартояд. Фурсати хуби зарбазанӣ метавонист пайдо шавад, вале ин вазъиятро дифоъгарон бартараф кардан тавонистанд. Ва биёд акнун шуморо бо ҳайати асосии дастаи вахшам шинос кунем ва футболбозони шаҳри Бухтар имрӯз бо чунин бозигарон ба майдон омаданд. Зарба ба тарафи дарвоза, аммо хеле баланд ва хеле нодақиқ ин зарбае ки Никола Эскич равон кард. Дмитров Астов, дӯстон азиз, таҳти рақами 16 дар дарвоза аст. Хуб, Милан Миланович, дӯстон азиз, ба мо нишон дода шуд. Ӯ самурабии дастаи Хуҷанд аст. ва Сергей Яворский, рақами 13 рақами 3 Тони Бекатал, рақами 2 Сиёвуш Асроров, таҳти рақами 23 Муҳаммаҷон Насков бозӣ мекунад, Атам Назаров рақами 19, рақами 10 Бенҷамин Ампонса, рақами 9 Микита Татарков, Сергей Цканян рақами 97, 88 ин Черник Константин аст ва рақами 25 бошад Беҳрӯз Хуҷаев. Дар рақобати имрӯза дар майдон мебошад. Иҷрокунандаи вазифаи самурабии дастаи хуб вахши шаҳри Бухтар тавре дар протоколи бозӣ омада аст Салоҳиддин Ғафуров мебошад. Ва биёд акнун мо доваронро пурра ба шумо шинос кунем. Тавре гуфтем, ин бозиро ҳакамӣ мекунад Насрулло Кабиров. Аз як канор Акмал Буриев, аз канори дигар Хусрави Сидиқзод ба ӯ кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Қурбонмурод Шарипов аст. Дар вар Амирҷон Хуркашев ва Ҷурабек Содиқов кор мекунанд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳуҷум. Фурсати хуб метавонад пайдо шавад. Бозам дар ҳуҷум қарор доранд бозигарони дастаи Хуҷанд. ирсоли навбатӣ хеле баланд партофта шуд, вале метавонад ба ҳар сурат мавқеи зарбазанӣ пайдо шавад, аммо акнун Сиёвуш Асроров ва дигар бозигарони хатти дифоъ ин вазъиятро метавонанд бартарaf кунанд. хуб, ва ҳамчунин ба нафароне ки дар вар қарор доранд боз Парвизи Яқубҷон кӯмак мерасонад. нозири доварон дар ин рақобат. ин биёд таваҷҷӯҳ кунем ба ин ҳуҷум. зарба ба тарафи дарвоза ва дар натиҷаи садгузорӣ ин ҳолат бартараф карда мешавад. Абдураҳим Бабаев, дӯстон азиз, нозири доварон аст ва комиссари бозӣ Асрор Шораҷабов. шораи шумо, ман Гулрӯз Худоназарзода ҳастам. чанд фурсат пеш аз оғоз шудани рақобат дар шаҳри Хуҷанд ки мо бевосита дар шаҳри Хуҷанд ва дар варзишгоҳи 20-солагӣ қарор дорем, борони буд ва бо ин сабаб албатта гӯем ки чаманзори варзишгоҳ дар ҳолати беҳтарини худ албатта қарор надорад. тавре дар баъзе ҳолатҳо мушоҳида мекунем он кам-кам чуқуриҳое ки ҳастанд дар он ҷо об ҷамъ шудааст ва ин метавонад тонузе албатта ба суръати бозигарон ва суръати тӯб халал бирасонад. яъне ин чизи нав нест. умуман дар вақти боронӣ ҳамеша ин чиз метавонад сурат бигирад. Яворский инҷо кӯшиш кард ва тӯбро зада аз назди пойҳои Петар Гигич дур кардан тавонист. ин акнун аут аст. боз Фирӯз Қараев аз аут метавонад тӯбро ба бозӣ партояд. ин дӯстон арҷманд Салоҳиддин Ғафуров аст, иҷрокунандаи вазифаи самурабии дастаи вахши шаҳри Бухтар. Сиёвуш Асроров аут аст. паси бақиб Тони Бекатал, Яворский пас ба канори рост ва тавассути ин канор ҳаракати Муҳаммаҷон Насков, ирсоли ба Бенҷамин Ампонса. Улоботов метавонад ба марказ ҳаракат кунад. пасиё ва дар ин фурсат Микита Татарков талош варзид барои ҳамларо идома додан. Атам Назаров имконият барои зарбазанӣ пайдо мешавад. зарба иҷро шуд ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. кӯшишҳо ҳастанд ва дар бозира
имрӯза мушоҳида мекунем ки ҳар ду даста футболбозони ҳар ду тим кӯшиш мекунанд аз ин мавқеъ ва яъне ҳам дар тарафи дарвозаи хуҷанд ва ҳам дар тарафи дарвозаи вахш аллакай дар чанд дақиқаи аввал хуб дақиқаи шашум ҷараён дорад ва дар ин дақиқаҳо кӯшишҳо барои ҳар ду даста буданд. хуб Атам Назаров ӯ дар кунҷи майдон қарор дорад. ирсоли Атам ба дохили ҷаримагоҳ ва ин ҳолат ҳам метавонист хеле хавфнок бошад. аз байни ҳамаи бозигароне ки ҳоло дар майдон ҳастанд албатта Атам Назаров ягона бозигаре аст ки ман албатта бозигарони тоҷикро дар назар дорам. ягона бозигаре аст ки ба мунтахаби Тоҷикистон даъвати худро пайдо кард ва аллакай эълон шуд ҳайат барои мунтахаби кишварамон, чун Атам Назаров аллакай дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон 98 бозӣ дорад. ӯ метавонад ба 100 бозӣ бирасад. танҳо 2 бозии дигар лозим аст барои идора кардан ва шумораи бозиҳои баргузор кардаи Атам Назаров дар мунтахаби Тоҷикистон ба 100 адад мерасад, ки ин албатта натиҷаи хуб аст, чун ин бозигарам ҳамеша ва содиқона барои мунтахаби кишвар хизмат мекард ва яке аз бозигарони беҳтарин алахусус дар ҷоми Осиё буд. Партоп ба канор, ҳамлаи навбати Фирӯз Қараев инҷо дар канор тӯбро мегирад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва Ҷаҳонгир Эргашев кӯшиш кард барои гирифтани тӯб. суръати пас ҳам баландтар буд ва тавре дар футбол мегӯянд албатта ҳамеша гунаҳгор он нафаре аст ки пасро дод, на он нафаре ки қабул кард. ҳамлаи навбати дастаи вахш тавассути марказ ин ҳуҷум ҷараён мегирад. пас ба канор ва дар инҷо Фирӯз Қараев аввалин шуда ба тӯб расид. каме осеб бардошт ҳатто дар ҳамин ҳолат Фирӯз Қараев ҳоло бо тӯб бозигарони вахш, вале бозиро идома намедиҳад. Никита Тадарков ба он хотир ки ба Фирӯз Қараев кӯмак лозим аст ва ӯ ба кӯмаки духтарон ниёз дорад. дарҳол Насрулло Кабиров пизишкони дастаро ба майдон ҷеғ мезанад то ба Фирӯз Қараев дар ин ҳолат кӯмак бирасонанд. баъдан боз маълум мешавад ки бозигари мазкур метавонад бозиро идома бидиҳад ё на. Никита Тадраков. то ба дарвозамон расонида мешавад. аллакай чанд даст албатта дар даври мазкур бозии худро гузаронданд ва баъдан боз бо даст додани имконият натиҷаи ин бозиҳоро ҳатман ба шумо хоҳем гуфт. ҳоло ба ҳамла мутаваҷҷеҳ мешавем. мубориза мебарад Муҳаммад Насков дар канор ва талош кард то тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ партояд бозигари дастаи вахш, вале ӯ муваффақ нашуд ва натавонист сари вақт тӯбро то ба ҳамласош бирасонад ва инҷо бояд гуфт ки суръати тӯб ҳам хеле баланд буд. бо тамоми ҳастӣ кӯшиш кард то ба тӯб бирасад. инҷо прессинги фаъолонаи дастаи вахш ва мушоҳида мекунем ки аз ӯдаи прессинг то андозае баромаданд бозигарони шаҳри хуҷанд. баъдан мубориза дар ҳуҷум Петр Гигич талош кард. тӯб аз майдон берун шудааст. аут ба нафи дастаи хуҷанд аст. Фирӯз Қараев ӯ ҳоло дар экранои шумост. аз аут тӯбро партов Йован Анҷелкович пас ё ба ақиб. Фирӯз Қараев. ҳолати Фирӯз Қараев хуб аст. баъд аз он ки пизишкони дастаи хуҷанд ба ӯ кӯмак расонданд, ӯ боз ба майдон баргашт ва бозиро идома дода истодааст. ҳамлаи навбати Беҷан Нишонбоизода бо тӯб аз ҳудуди майдон берун шуд. ишора мешавад ки инҷо вазъияти стандарти ба нафи дастаи вахш аст.
ба ҷадвали мусобиқа мутаваҷҷеҳ мегардем. Дар ҳамин фурсат дӯстон азиз, айни замон баъд аз баргузор кардани 9 рақобат, дастаи Хуҷанд дар ҳисоби худ 12 имтиёз дорад ва дар зинаи 9 дар зинаи 8 дақиқтараш мавқеъ гирифтааст. вале метавонад мавқеъи худро хеле беҳтар кунад, чунки рақиби имрӯзаи дастаи Хуҷанд вахшам имтиёзҳояш ҳамин қадаранд. бор дигар ба ҳамин вазъият мутаваҷҷеҳ мегардем, ки чӣ гуна мубориза онҷо бурда шуд. Давронҷон Иргашев бо бозигари дастаи вахш. Сиёвуш Асроров. Атам Назаров дар маркази майдон ҳоло бозӣ карда истодааст. мо Атамро мебинем, ки ҳамчун бозигари қисмати марказии майдон, ҳамчун бозигари минтақаи такягоҳӣ бозӣ дорад. ӯ албатта дар бозиҳои қаблӣ ҳам дар ҳамин мавқеъ истифода карда мешуд ва ҳатто дар баъзе аз рақобатҳо дар тими мунтахаб ҳам дар ҳамин мавқеъ бозӣ мекард, ҳамчун бозигари минтақаи такягоҳӣ дар маркази майдон. биёед мутаваҷҷеҳ бигардем инҷо чӣ гуна муборизаи Ҷаҳонгир Эргашев ва Минҷамин Ампонса буд. тавре дувар ишора кард, қоидаи бозӣ вайрон шудааст. пас ба канор. ҳамлаи навбатӣ то марказ ҳам расонида нашуд ва Бенҷамин Ампонс онро гирифта ҳамлаи навбатӣ дастаи вахшро оғоз мекунад. чанд нафар дар пеши Бенҷамин Ампонса буданд, ӯ тӯбро аз даст дод ва ин ба ҳамлаи ҷавобии дастаи Хуҷанд меорад тавассути канор, ки боз бенатиҷа ин ҳамла ҷамъбаст шуд. ва агар мо мавқеъи дастаи вахшро назар андозем, баъд аз 9 бозӣ дастаи мазкурам 12 имтиёз дорад. яъне холҳои вахш ва Хуҷанд ҳоло баробар мебошанд ва дастае ки дар ин дидор пирӯзиро ба даст оварда метавонад, соҳиби 15 хол мешавад ва имконияти баромадан то ба зинаи панҷумро дорад, ҳатто то ба зинаи чаҳорумам. вале ин дар давраҳои навбатӣ имрӯз барои дастаҳои мазкур лозим аст то ҳатман пирӯзӣ ба даст оварда шавад, чун фарқият байни дастаи зинаи 8 ки онҷо Хуҷанд аст ва вахш 7, фарқият байни ин дастаҳо ва дастае ки дар зинаи 4 аст, яъне ҳосилот, танҳо 3 холро ташкил медиҳад. аз ин ҷо бармеояд ки имконияти беҳтарин аст барои ҳам вахш ва ҳам Хуҷанд боз ба мавқеъҳои баландтар бираванд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбатӣ. пас ба канор Ҷаҳонгир Эргашев хеле паси хубро дод ба тарафи майдон, дар байни чанд нафар қарор гирифт, вале гӯем ки худро ва тӯбро ҳам гум накард. беҳтарин ҳамлагари Тоҷикистон дар соли 2024. ҳамлаи навбатӣ инҷо мубориза мебарад Бежан Нишонбойзода, вале тӯб аз майдон берун шуд ва довари канори ишора мекунад, ки ба бозигарони дастаи вахш тӯб нарасидааст, яъне аз дарвоза тӯб бояд ба бозӣ ворид карда шаваду ҳоло Димитров аз тӯб омодааст то оғоз кунад. бар сурат дӯстон азиз, дастаи вахш бо 4 дифогар бозӣ карда истодааст, яъне чӣ тавр? Сиёвуш Асроров ҳамчун дифогари канори чап ҳоло бозӣ мекунад. Тони Бикатал ва Яворский ино футболбозони маркази майдон ҳастанд ва Муҳаммаҷон Масков дар канори рости хатти дифоъ бозӣ дорад, яъне бо 5 дифогар бозӣ накарда истодааст. албатта дар оғоз ҳамон чизе ки мо ба шумо нишон додем, ин буд дар назардошти мавқеи Атам Назаров, ки ҳам албатта гӯем дар қисми бештари ҳаёти футболии худ маҳз дар канори чап бозӣ мекард, дар хатти дифоъ. вале дар дастаи вахш ӯ дар ҳамин мавқеъ, яъне дар хатти нимҳимоят дар марказ зиёд истифода карда мешавад. дар бозиҳои қаблӣ ҳам ин чизро дидем ва имрӯз ҳамин чиз ба чашм мерасад. барои мисол дар бозӣ ба мақсуди дастаи Истиқлол ӯ 100% дар ҳамин мавқеъ бозӣ мекард, дар хатти нимҳимояи марказ ва зудая кор ҳам мебарад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷум. Ҳусейн Нурматов, Пасио ва инҷо Никола Эскич мубориза мебарад, вале тӯб аз майдон берун хоҳад шуд ё на берун нашудааст. метавонад Никола Эскич муборизаро то охир идома диҳад, аммо қоидаи бозӣ вайрон гардид. 4 дақиқа 30 сони ҳосил шуд. 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 4 дақиқа 30 сони ҳос
дастаи хуҷанд дар бозии хонагии худ бозии хуб нишон додан метавонад. Дар ҳамин майдон ин даста 5 бозие ки гузаронд 10 холро ба даст овард. яъне қисми бештар имтиёзҳои худро дастаи хуҷанд маҳз дар майдони хонагии худ гирифтааст. аз ин бармеояд ки метавонанд бозигарони шаҳри хуҷанд боз дар майдони худ бозиро хеле хуб баромонанд ва тавонанд барои пирӯзии худ талош биварзанд. умуман дар топ 3 қарор дорад аз нигоҳи бозиҳои хонагӣ дастаи хуҷанд. инҷо истиқлол дар бозии хонагӣ аз ҳама зиёд пирӯзӣ ба даст овардааст, бо силот дар ҷои дуюм ва хуҷанд дар ҷои сеюм аст. баъдан дастаҳои дигар мераванд. ва вахш бошад аз нигоҳи бозиҳои сафарӣ дар зинаи панҷум аст. қоидаи бозӣ магар инҷо байён нашуд. ҷаҳонгир эргашев аз по афтид дуварон хап ҳастанд ба пиндошти онҳо инҷо қоидабаронкунӣ нест. ҳамлаи навбатӣ Никола Эскич муборизаю зарба ва дарвозабон бармегардонад ин зарбаро. баъдан Муҳаммад Насков тӯбро зада аз ҳамин минтақаи хавфнок дур мекунад. аз нигоҳи бозиҳои сафарӣ гуфтем дастаи панҷум аст. дар 4 бозие ки дар сафар гузаронидааст дастаи вахш танҳо 5 холро ба даст овардааст. аз нигоҳи бозиҳои сафарӣ ғайр аз клуби марказии варзиши Артиш ҳамчунин Эсхата ва Регартадаз ҳам худро хеле хуб нишон медиҳанд. ба лаҳзаи такрор мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна Ҷаҳонгир Эргашев аст бо афтид чӣ гуна ҳамларо идома доданд бозигарони хуҷанд ва корро то ба хотимаи мантиқӣ расонданд то ба зарба. зарбаи кунҷӣ ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон ин вазъиятро бартараф мекунад. тӯб баъд аз ин зарбаи кунҷии Фирӯз Қараев ҳатто ба тарафи дарвоза ҳам ҳаракат мекард. дарвозабон Димитров Астов маҷбур шуд то бо ҳамин усул бозӣ кунад. партоби навбатӣ бозам тӯб ба тарафи дарвоза меравад ва бинед ки аз нигоҳи мухлисон ки ин бозиро аз варзишгоҳ тамошо карда истодаанд аз аввал чунон шояд менамуд ки тӯб ба дарвоза рафта истодааст ва ҳамин таврам буд. воқеан ҳам хеле хавфнок тӯб ба тоб мехӯрд, метавонист вориди дарвоза шавад, аммо тавре баъдан маълум гардид тӯб ба дарвоза нарафтааст. аз қисмати берунии дарвоза он ба тури дарвоза расид. Тони Бикатал пасё ба Сергей Яворский. Муҳаммад Насков тӯбро бармегардонад. ҳангоме ки бо тӯб бошанд бозигарони вахш Муҳаммаҷон Насков мавқеъро болотар мегирад, яъне 3 дифоъгар мемонанд. Сёвош Асроров, Бикатал ва Яворский. имконият аст Сергей Цканян ва ин вазъияти хеле хавфнок буд ки ба вуҷуд омад. тӯб аз майдон берун нашуда буд. метавонистанд бозигарони вахш дар ҳамин ҳолат беҳтарам бозӣ кунанд ва ин вазъиятро то ба лаҳзаи хавфнок бирасонанд. офсайд набуд инҷо тавре мушоҳида мекунем ва Сергей Цканян ҳам тӯбро ба хиб хеле хуб пас дод, аммо дифоъгарон аз удаи кори худ инҷо бо сарбаландӣ баромаданд. 3-2 ҳисоби зарбаи кунҷӣ. дуюмин зарбаи кунҷии дастаи вахш дар нимаи аввал аст. Никита Татарков партобиё ба дохили ҷаримагоҳ фурсати хуб ва дифоъгарон аз удаи кори худ баромаданд. Яворский пасё ба Бенҷамин Ампонса. Атам Назаров як нафарро кӯшиш мекунад то фиреб диҳад ва баъдан паси дақиқ ба канор мерасонад. Цканян партоби Цканян ба канор, онҷо Яворский тавассути канор ба ҷаримагоҳ ворид шуд ва ин ҳолат бо зарбаи кунҷӣ ҷанбаст мешавад. бо аут дактараш ҷанбаст мешавад ки аз он ҷо Муҳаммаҷон Насков омода аст то тӯбро ба бозӣ ворид бигардонад. ҳамдастои худро интизор аст, бояд мавқеъҳои холиро бигиранд. паси Муҳаммад Насков аз ин ҷо тӯб ба дохили ҷаримагоҳ партофта мешавад ва тавре мебинем Давронҷон Эргашев ин вазъиятро бартараф мекунад. тӯб аз майдон берун хоҳад шуд. аут ба нафи дастаи хуҷанд аст. Фирӯз Қараев ба ҳамин мавқеъ меояд. бозигарони канории ҳар даста албатта дар рақобати имрӯза фаъол ҳастанд. барои мисол дар хуҷанд ҳам Ҳусейн Нурматов тавассути канори чап, ҳам Фирӯз Қараев тавассути канори рост зиёд ба ҳамлаҳо мегузаранд, кӯмак мерасонанд. ва дар дастаи вахш аз тарафи рост Муҳаммаҷон Насков зиёд ба ҳамла мегузарад, аммо аз тарафи чап
چنین نیست. از این طرف سیاوش اسرارов به خط هجوم تقریبا که نمیگذارد، تنها در خط دفاع موقع میگیرد. یعنی او تونی بیکاتال و سرگئی یاورسکی صرف در خط دفاع میمانند. خب حتی یاورسکی گاهی گاهی به حمله میرود، ولی این دو نفر بیکاتال و سیاوش اسرارov تا همین دم در هجوم قریب که دیده نشدند، با پارگی خط دفاع را میگیرند. در لحظه تکرار مشاهده کردیم که چگونه توانست این وضعیت را برطرف سازد. توجه اینوقتی به هجوم دسته خوجند. اینجا سیاوش اسرارov پاسی به نیکیتا تاتارکوف و ارسال تاتارکوف مدقیق است. ما ببینید که در مرکز میدان چگونه اتم نظرف خوب مبارزه برد و کارت زرد به پیتر گیگیش نشان داده می شود. این حالت در مرکز میدان رخ داد و این زمان نصرالله کبیروف به پیتر گیگیش فهمانده ایستاده است که برای چی کارت زرد به اتم نظرف نشان داده شد. داور میتواند با چنین نشان دادن کارت زرد بازیگران را هم آرام کند، ولی از جانب دیگر بازی هم آرامتر می شود. 3-0 این دوستان ارجمند حساب قاعده وارانکنی می باشد. بازیگران خوجند 3 مرتبه قاعده بازی را ویران کردند، ولی تا همین دقیقه 23 که جریان دارد بازیگران وقت تا هنوز به ویران کردن قاعده بازی راه ندادند. تونی بیکاتال در نزد توپ، پس به کنار سیاوش اسرارov. بیکاتال، یاورسکی، توبرابوی در مرکز میدان و اینجا سرگئی یاورسکی با باقی دقل رفت اما او توپ رو زد. شاید پیش از این قاعده بازی ویران شد، اما یاورسکی از نگاه بازی خوبی دفاع کوری توانست وضعیت مذکور رو سریع وقت برطرف سازد. لحظه تکرار داریم و میتونیم آن را مشاهده کنیم. بله، در لحظه قبلی قاعده بازی ویران شد، نه در اون حالتی که سرگئی یاورسکی با پا زد. این حالت نه، پیش از این. بله، پیش از این بازیگر دقیقه 88 چرنی کنستانتین قاعده بازی را ویران کرد. تا به خط هجوم نیکیتا تاتارکوف پاسی به مرکز. این آغاز حمله دسته وحش است. اتم نظرف پس به خط هجوم. در حمله هرچند مبارزه برد بهروز خوجایف، ولی توپ را گرفتن نتوانست. امروز انتخاب سر بهروز خوجایف افتاده است، نه نوردین همراخلوف. شاید بسیاریام از نوردین را در هیئت اساسی انتظار بودند در چنین بازی مهم، چون فوتبالبازی مذکور خود را بد نشان نداده ایستاده است و در صورت بازی خوب دارد، گل میزند، کوشش میکند، ولی شاید این یک نوع تاکتیک باشد که بعد از خستگی دفاعگران دسته خوجند در قسم دوم نوردین همراخلوف با قوه تازه وارد میدان شود و به بازی تاثیر برساند. پس تا به دروازه‌بان رسانیده می شود. دو نفر اینجا در پریسینگ فعال هستند، یکی اسکانیان و باز یک همدسته دیگری، ولی دو نفر آنها توپ را گرفتن نتوانستند. این کار را تونی بیکاتال در خط دفاع میکند. امپونسا پس واقعیب سیاوش اسرارov. بیکاتال 46-54 فویزی اداره کردن توپ. بازیگران دسته وحش طور به ما نشان میدن بیشتر توپ را اداره میکنند. تونی بیکاتال پاسی به مرکز. نیکیتا تاتارکوف، اتم نظرف از مرکز پرتاب طویلی با خط هجوم و در کنار راست محمد جان اسکوف توپ را میگیرد. بنجامین امپونسا، سرگئی یاورسکی، حالا بازیگر مذکور پرتاب طویل با طرف سرگئی اسکانیان توپ را قبول میکند. پاس خیلی خوب، امکانیت ضربه و دروازه‌بان بسیار هم سیو عالی میکند.
александр нечаев имконият надод ба бозгарони дастаи вахш то тӯбро дар ҳамин ҳолат вориди дарвоза бигардонанд. воқеан фурсати 100% голзанӣ мо мушоҳида мекунем ки офсайд набуд. сканян тӯбро хеле хуб қабул кард, паси дуруст ва дақиқу саривақтию, вале черни константин ин вазъияти 100% голзаниро истифода кардан натавонист. метавон гуфт ки дар зарфи 26 дақиқа аз ҳама лаҳзаи хавфнок ҳатто барои ҳар дастамаз ҳамин ҳолат буд. никита тадарков тавассути канор мехост пасро дуруст ба тарафи беҳрӯз хуҷаев бирасонад, вале муваффақ нагардид. тони бикатал муборизаю ва инҷо ходи бозӣ вайрон шуд бар муқобили петар гигич. қоида вайронкунӣ аст. ва мо мушоҳида мекунем ин лаҳзае ки дар маркази майдон тони бекатал ба вайрон кардани қоида бозиро дод. ба ҳамла мутаваҷҷеҳ мешавем тавассути канор. ҳуҷуми дастаи ахуҷанд пас бақӣ ҳусейн нурматов тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ мепартояд. ин боз як вазъияти дигаре буд ки бебарор ҷамъбаст шуд. довари канорӣ мушоҳида кард ки онҷо офсайд буд. ҳатто худи насрулло кабиров ҳамин чизро мушоҳида кард. ин офсайди якум дар рақобати имрӯза буд. мурза дар марказ, пас ба Сиёвуш Асроров, ирсоли ба Аҳтам Назаров, Никита Татарков тӯб аз майдон берун шуд. Фирӯз Хараев инҷо бале метавон тавассути дарвозабон бозӣ кард ки ҳамин корро ҳам Дарко Исалович кард. бе риск, бе хатои зиёди ва то ба дарвозабон расонада шуд ва ҳамлаи навбатӣ шурӯъ гардид. аммо дар маркази майдон Бенҷамин Ампон саволу тӯбро бармегардонад ба назорати дастаи вахш. пас ба марказ Аҳтам Назаров хеле хуб тӯбро идора мекунад Сиёвуш Асроров ва ирсол, вале паси он дақиқ рафт. бозам Аҳтам Назаров. ин ба ҳуҷуми хуби дастаи хуҷанд меорад. ҷаҳонгир Эргашев фурсати пас додан меҷояд. пасиё ба канор Комрон Турсунов. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати хуб Анҷелкович имконият меҷояд барои зарбазану мехост Аҳтам Назаровро амфире бидиҳад. Сиёвуш Асроровро амфире бидиҳад ва баъдан зарба занад. Фирӯз Қараев идора кардани тӯбро тезтар мекунад, яъне суръатро дар идора кардани тӯб тезтар мекунанд. Йован Анҷелкович. пасиё имконияти хуб ва ин пасро ба умеди он дод Никола Эскич ки ягон кас зарба онҷо хоҳад зад. баъдан прессинг худро идома медиҳанд бозгарони хуҷанд. Никита Тадарков ва ҳоло аз удаи прессинг чӣ гуна мебароянд инҷо мебинем ки баромада натавонистанд бозгарони вахш. ҳамлаи навбатии дастаи хуҷанд ирсол ва инҷо касе нест. Димитро Фастов акнун аввалин шуда ба тӯб расиду метавонад тӯбро бигирад, мунтазир шавад мавқеи бозгарон ва ҳамдостои худро то мавқеи хуб бигирад ва баъдан ҳамларо оғоз кунад. Сергей Яворский пасиё. Черни Константин тӯбро ба канор ба Никита Татарков мерасонад. ҳаракатҳои Никита дар канор рӯ наздик ба ҷаримагоҳ ва вориди он мешавад. Никита Татарков партобиё тӯб аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷӣ. ҳисоби зарбаи кунҷӣ баробар мешавад 3-3. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб аз минтақаи хавфнок бароварда шуд ва ин боз ба як зарбаи дигари кунҷӣ оварда мерасонад.
партов ба дохили ҷарима гоҳ Яворский инҷо ба тоб расид, вале баъд аз он ки тоб ба сари Яворский расид, берун аз майдон шуд, суръати баландтарро ба худ касб кард. Камтар аз 15 дақиқаи дигари вақти асосӣ боқӣ мондааст дӯстон азиз дар рақобати дастаҳои Хуҷанд ва Вахш. ин яке аз бозии асосӣ ва шояд бозии марказии даври даҳум бошад ки дар ин ҷо ҳисоб кушода нашудааст 0-0. аммо кӯшишҳо ҳастанд. гару такопо ва талоши ҳар ду даста ба хотири он нест то дар нимаи аввал ҳисоби бозӣ кушода шавад. метавон гуфт ки дастаи Вахш албатта наздиктар ба гол буд, чун мо агар ҳамон имконияти 100% голзаниро ба хотир орем, ҳангоме ки дарвозабон мавқеъ дуруст гирифт, он воқеан ҳам то ҳамин дам лаҳзае аз ҳама хавфноки ин рақобат буд. Катал натавонист тобро бо суръати баландтар аз ҳамин мавқеъ дур кунад, вале баъдан дар минтақаи дигари майдон тобро зада дур кардам аут аст ба нафи дастаи Хуҷанд. Фирӯз Қараев бо тоб. аз автоп ба ҷаримагоҳ партофта мешавад. соли навбатӣ ва ин ҷо ҳеҷ кас аз бозигарони дастаи Хуҷанд дар наздикӣ қарор надоштанд. танҳо бозигарони дастаи Вахш аз ҷумла дарвозабон Димитров Фастов буд ки ӯ бе мушкилӣ тавонист вазъияти мазкурро бартараф созад. Тони Бикатал, Севуш Асроров фаъолона прессинг мекунанд бозигарони Хуҷанд, вале аз ӯда ин прессинг тавонистанд футболбозони дастаи Вахш бароянд. Черни Константин пас ба канор, Сергей Цканян дар ин канор бо тоб қарор дорад. муборизаи ӯ як нафарро мегузарад. партов ба дохили ҷарима гоҳ, фурсати хуби зарбазани Ампонса. ӯ аз майдон берун нашудааст. Давронҷон Эргашев метавонад аз минтақаи хавфнок тобро берун кунад ки ҳамин корро ҳам кард. баъдан Севуш Асроров талош кард то ин ҷо тобро гираду ҳамлаи навбатии дастаи Вахшро оғоз кунад, вале тӯб дуртар парид ва ин ба аути дастаи Хуҷанд меорад. Фирӯз Қараев дар марказ мубориза барои гирифтани тӯб ва аути дастаи Хуҷанд хоҳад буд, чун тӯб ба Никита Татарков расид. Фирӯз Қараев ғайр аз ду дифоъгар дигар ҳамаи бозигарони дастаи Хуҷанд ба нимаи майдони Вахш мегузаранд. тӯбро ба назорати худ медоранд бозигарони Вахш. партоби тавил ба хати ҳуҷум, дарвозабон аз мавқеаш берун баромад ва Александр Нечаев тавонист вазъияти мазкурро сари вақт бартараф созад. дарҳол ҳамларо оғоз мекунад. Ҳусейн Нурматов дар канор тӯбро қабул мекунад. пас ба хати ҳуҷум, Комрон Турсунов дар канор мубориза мебарад барои гирифтани тӯб, вале суръати партов баландтар буд. аз ин лиҳоз бозигари мазкур метавонист тӯбро бигирад. Муҳаммаҷон Насков пасиё ба Бенҷамин Ампонса дар марказ. Бенҷамин Ампонса, Никита Татарков ирсол ба тарафи рост ки онҷо бозам Муҳаммаҷон Насков бо тӯб қарор дорад. Яворский дар канори рост фаул аст. Муҳаммад Насков ки ба ҳуҷум меравад ва агар ба мисли ӯ албатта маълум аст ки айни замон Севуш Асроров он суръатеро надорад ки қаблан дошт ва наметавонад ба мисли Муҳаммаҷон Насков ба ҳуҷум раваду ба дифоъ баргардад. аз ин лиҳозам албатта дар ин канор ва тавассути канори чап ҳамлаҳои дастаи Вахш камтар ҳастанд. қисми бештари ҳуҷумҳо ё тавассути марказ ё тавассути канори рост ҳастанд. Муҳаммаҷон Насков пасиё
Komron Tursunov pas va Qib. در اینجا در مرکز در موقع حضور بود فیروز خرایف. پرتاب طویلی با خط هجوم انجلکوویچ میتواند توپ را بگیرد ولی تونی بکتال سرعتی خوب اینجا نشون داد. توانست صد روی حرکتی یوهان انجلکوویچ شود. بازیگر مذکور از همین لحاظ نتوانست توپ را بگیرد و حمله را ادامه دهد. چون این پرتاب ها هنگامی که پرتاب های طویل و مسافت طولانی هستند در رقابت امروزه کم با موفقیت جمع بحث می شوند. هنگامی که همه بازیگران وحش و هم بازیگران پوجان از چنین اصول کار میگیرند رقیب در حال با گرفتن توپ نویل میگردد. حالا نوبتی توسط کنار اونجا میکیتا تاتارکوف مبارزه برد. با پرسینگ میگذارند فوتبالبازان دسته وحش ولی فاول در همین پرسینگ تنها یک نفر بود. انجلکوویچ پاسی با مرکز ارسال با خطی حمله جهانگیر ارگاشف توپ را قبول میکند پاس به کنار کمی نادرست این پاس رسانیده شد. بسیار حمله خوب بود اونجا توسط کنار حرکت کرد کامرون ترسونوف. معلوم است که جهانگیر ارگاشف میخواست پاس را ماس به این فوتبالباز برساند ولی کامرون ترسونوف حرکت کرد و بعدا جهانگیر ارگاشف توپ را داد که اون از میدان بیرون شد و این با اون ورد رسانید که یک حمله احتمالاً خوفناک و بهترین دسته خوجند برباد برود. سرگئی یاورسکی پاسی و خیلی خوب از من چند نفر توپ را گذراند و با یک پاس قریب 4-5 نفر اونجا بریده شدند. پاس به کنار سیاوش اسرارов احتم نظرов اینجا بنجامین امپونسا در مرکز میدان بسیار هم خوب حرکت کرد در برطرف کردن این وضعیت و موفق گردید. احتم نظرов پرتاب نوبتی و به کنار و باز هم همون چیزی که گفتیم پرتاب های طویل خیلی کم حالت می شوند که به نشانی خود درست و دقیق می رسند. سیاوش اسرارov در کنار مبارزه برد سیاوش اسرارov و حمله نوبتی فوتبالبازان دسته خوجند پس با خطی حمله و در مرکز میدان خیلی خوب مبارزه میبرند بازیگران شهر باختر. بنجامین امپونسا احتم نظرov پاسی به کنار میکیتا تاتارکوف و سیاوش اسرارov که در همین وضعیت در نقطه درستتر قرار داشت توانست این حالت را برطرف سازد. احتم نظرov ارسالی و با داخل جریمه گاه احتم بسیار فاول است. احتم نظرov در رقابت امروزه در همه موقع‌های میدان تلاش کرد تا یک نفر را فریب بدهد و اینجا قاعده بازی ویران شد. احتم و فیروز مبارزه بردند و بعدا احتم نظرov کوشش کرد تا توپ را از او گذراند. سرعت توپ بلندتر رفت مشاهده کنید توپ که با سرعت بلندتر رفت از این لحاظ احتم تاخیر کوشش کرد که توپ را برگرداند و نظارت خود بعدا از حد زیاد کوشش کرد و در این جرا تکاپو و تلاش قاعده بازی را بر مقابل فیروز قرایف ویران کرد ولی همش خوب است. هم فیروز از جا بالا میشود هم احتم. و بازی را ادامه میدهند. اکنون طوری به ما همکارانمون نشان دادند دسته وحش هم با ویران کردن قاعده بازی راه داد.
کوشش جهانگیر ارگاشف بود. توپ از میدان بیرون شد. اوت به نفع دسته خوجاند. فیروز قرایف اوت رو میتواند دور توپ داخل جریمه گاه پرتاید و بازیگران قد بلند دسته خوجاند در داخل جریمه گاه مبارزه برند. فیروز قرایف از اوت توپ را پرتاف به نزد دروازه بان. اونجا جهانگیر ارگاشف مبارزه بود. توپ در منطقه خفناک هلند باقی میماند. دوران جان ارگاشف او و بنجامین امپونسا در مرکز میدان مبارزه بردند و قاعده بازی ویران شد و به دوران ارگاشف کارت زرد نشان داده می شود. دوران ارگاشف یکی از اون بازیگرانی هست که هر باره که هیئت منتخب تاجیکستان معلوم می‌گردد برخی از مخلصان اشاره میکنند که این بازیگر هم ارزنده است تا دعوت خود را به تیم منتخب پیدا کند. ولی انگلوفسکی یعنی سرمربی نوی منتخب تاجیکستان او هم البته انتخاب خود را کرد که از بین همین بازیگرانی که حالا در میدان هستند طوری گفته ماتم نظرف دعوت شد. نیکیتا تاتارکوف در بین چند نفر قرار گرفت و توپ را از دست داد. حمله نوبتی و بازم بینید که چگونه پاس به کنار نادرست آمده می شود. در این حالت جهانگیر ارگاشف خوب توپ را رساند ولی هم دستش نیکولا اسکیچ بازم در پاس دادن خطا کرد. تونی بکاتال یاورسکی بکاتال سووش اسرارов بنجامین امپونسا آتم نظرف در کنار سووش اسرارов آماده بود تا توپ را قبول کند. نیکیتا تاتارکوف امپونسا در مرکز اونجا در کنار راست در نظر دارم بازیگر محمد جان است که در موقع آزاد بود و توپ را انتظار است و تا حالا انتظار است نشان میدهد که او میتواند توسط کنار به حمله گذارد و یاورسکی باشد خود حرکت میکند تا به نزدیکی جریمه گاه میآید. پس یاورسکی اسکانیان اکنون و توپ را با خوب میتوانند به عکس العمل گذارند فوتبالبازان دسته خوجاند. پاس خیلی خوبی دوران جان ارگاشف به خط حمله توسط کنار حمله نوبتی دسته خوجاند. پس به عقب کامران تورسونوف این اکنون از عکس العمل به هجوم پوزیشنی تبدیل می‌یابد چون بازیگران وحش برگشتند به موقع‌های خود به خط دفاع. فیروز قرایف بر توپ بیو با خط هجوم جهانگیر ارگاشف توپ را قبول میکند در نزدیکی جریمه گاه. پس به عقب فیروز قرایف حسین نورماتوف ضربه میزند و این ضربه خوفناک شد از فاصله دور. ضربه به طرف دروازه یکی از آن حالت‌های بود که تا همین فرصت بازیگران دیگر استفاده نمی‌کردند ولی حسین نورماتوف دروازه را نشان گرفت و ضربه خوبی را به طرفیان هم روان کرد. اما دقیق یاورسکی بنجامین امپونسا قسم بیشتری بازیگران خوجاند در نیمه میدان وحش قرار دارند. موقع خالی هستند و میتوانند آنها را استفاده برد. نیکیتا تاتارکوف الکی برگشتند بازیگران خوجاند به موقع خود. محمد جان نسکوف مبارزه میبرد و توپ را از دست داد و مبارزه میبرد اکنون تا توپ را برگرداند اما پاس به خط حمله و خیلی خوب پیتر گیگیچ بازی میکند نزدیک به جریمه گاه میگردد وارد آن میشود پیتر گیگیچ خیلی دیر کرد الکی پگاه شد تا پیتر گیگیچ فکر کردند نشان نمود ضربه زند پاس بدهد. دیگر بازیگران دسته وحش اونجا سرگی یاورسکی بود نمیبینند که این بازیگر دیر کرد تمام توپ را زده دور میکنند و تمام. چرنی کانستانتین اینجا خطا میکنه در پاس دادن. او یکی از نامزدان اساسی برای از میدان گرفتن است در دسته وحش. توجه میکنیم بار دیگر به همین هجوم ببینید که چگونه تونی بکاتال در نزدیکی قرار داشت چگونه یاورسکی مبارزه برد و ما سرگی یاورسکی توپ را زده سری وقت دور کرد. هر چیز زودتر بود قرار خود را برآورد. پیتر گیگیچ یو ضربه میزد
ё ба Ҷаҳонгир Эргашев ки тавассути мавқеи дигар ба ҷарима гуворд мегардид пас медод, аммо ҳеҷ қарореро набаровард. як дақиқае ки зам карда шуд, он ҳам оҳиста-оҳиста ба анҷоми худ мерасад. аут. пас ба ақиб. ҳалаи навбатӣ бозигарони дастаи вахш. вазъият бартараф шуд ва ҳамин тавр довар савдоши худро бала мегардонад. қисми аввали рақобати дастаи Хуҷанд ва вахш аз бозиҳои даври даҳуми лигаи мамлакат бе гол 0-0 ҷамъбаст мегардад. дар нимаи дуввум бозӣ бозам ҷолибтар хоҳад шуд. шуморо дар важгоҳи бисолагии истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд интизорем. бо мо бошед.
دوستان عزیز و مخلصان استر شمار فوتبال برمیگردیم ما به ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت به شهر خوجند ولایت سوخت که در اینجا بازی دور دهم با اشتراک دستای خوجند و وخش ادامه دارد. در آغاز نیمه دوم نورالدین همراخلوف وارد میدان می شود. بیروز خوجایف از میدان گرفته شد. این را ما در نیمه اول رقابت هم گفتیم که شاید عموما تا به میدان برآوردن بیروز خوجایف کمی خطا هم بود، چون که نورالدین همراخلوف اون بازیگری است که میتواند 100% بازی بهتر نشان بدهد، هم از نگاه پرسینگ، هم از نگاه گذاشتن بدن، هم از نگاه زدن گل و در نیمه دوم نورالدین همراخلوف میتواند این چیز را اثبات کند. و اکنون دوستان عزیز قسم اول رقابت با حساب 0-0 تمام شد و نیمه دوم با همین حساب آغاز می شود و حساب رقابت 0-0 به دست میسر نشد تا در نیمه اول و دروازه هم دیگر گل بزنند، اما در نیمه دوم انتظار می رود که هر دو دسته میتوانند بازی بهتر نشان بدهند. در حیث دسته خوجان هیچ گونه تغییرات نیست، همان بازیگرانی که در قسم اول در میدان بودند باز به نیمه دوم از همون فوتبالبازان حاضر شدند و میتوانیم بار دیگر شما را با این بازیگران شناس بنماییم. خب دروازه‌بان رقم 21 در حیث دسته خوجند الکساندر نیچایف است، رقم 5 دارکو سالویچ، رقم 19 حسین نورماتوف، دورانجان ارگاشف رقم 6، 23 فیروز خراєв، کامران ترسونوف 28، 22 بیژن شنبویزاده، جهانگیر ارگاشف رقم 62، رقم 8 نیکولا اسکیچ، پیتر گیگشتات رقم 9 و یوان انژلکوویچ رقم 11. میلان میلانوویچ سرمربی دسته خوجند شهر خوجند است. سمپون سپرتای بیا به داخل جریمه کوفا در لحظه آخرین این وضعیت برطرف کرده می شود و دارکو سالویچ توانست خیلی خوب در خط دفاع بازی کند. در برطرف کردن این وضعیت نقش از هم اساسی را ما از دارکو سالویچ بازی که اونجا برای بازیگر دسته وحش دیگر تنها سر خود را ماندن لازم بود و خلاص، اما دارکو سالویچ واقعا در سطح عالی در همین فرصت بازی کرد. توجه میکنیم به همین وضعیت استانداردی و بعدا هیئت دسته وحش را به شما شناس میکنم. اینجا تو باقی
баргардонида мешавад ва ксуламлаи хеле хавфноки дастаи хуҷанд тавассути канор ҷаҳонгир Эргашев муборизаи хуб мебарад. Танҳо як нафар дар назди ӯ қарор дорад, вале ин як нафар Атам Назаров аст ки тӯбро аз назди пойҳои ҷаҳонгир Эргашев зада дур мекунад. Хуб, ҳайати дастаи Вахш бо зардошти як тағйироте ки шуд, хотиррасон мекунам ки танҳо як тағйирот шуд. Нуриддин Ҳамроқулов ба ҷои Берӯз Хоҷаев ба майдон омад. Нуриддин албатта дар хати ҳамла бозӣ хоҳад кард. Димитров Астов рақами 16 дарвозабон, Сергей Яворский рақами 13, рақами 3 Тони Бекатал, Севош Асроров рақами 2, 23 Муҳаммаҷон Насков, Бенҷамин Апонса рақами 10, рақами 9 Микита Татарков, 19 Атам Назаров, Сергей Цканян 97, рақами 88 Константин Черный, рақами 25 Берӯз Хоҷаев буд ки дар нимаи дуввум ба ҷои ӯ таҳти рақами 30 гуфтем Нуриддин Ҳамроқулов вориди майдон шуд ва ин бозигар рақобатро дар қисми дуввум идома хоҳад дод. иҷрокунандаи вазифаи самураббии дастаи Вахши шаҳри Бухтар ин Салоҳиддин Ғафуров аст. метавонем боргар мутаваҷҷеҳ бигардем ки дар ҳамин вазъият чӣ ҳолат рух дод. Сергей Яворский, пасиё бақиб, Тони Бекатал ва Яворский дар хати дифоъ бозӣ карданд. Баъдан партоби тавил ба хати ҳуҷум. Муҳаммад Насков дар канор муборизаро идома медиҳад. Як нафаро хеле хуб фиреб дод Муҳаммад Насков. Партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. Ин вазъият бартараф мешавад. Бенҷамин Ампонса, пас бақиб, Тони Бекатал, Севош Асроров, Микита Татарков ҳоло бо тӯб пасиё ва ин вазъият бенатиҷа ҷамъбаст шуд. мо агар қисми аввали рақобатро ба хотир орем, бояд гуфт ки дар нимаи якуми майдондорӣ дастаи Вахш наздиктар ба гол буд. Як фурсати 100% голзанӣ барои Константин Черный буд ки ба бозигари мазкур ҳеҷ кас халал ҳам аслан нарасонд, вале ӯ зарбаеро зад ки рост ба дасти дарвозабон рафт. Бенҷамин Ампонса қоидаи бозиро бар муқобили Ҳусейн Нурматов вайрон мекунад дар маркази майдон. тӯбро бештар хуҷанд идора мекард. онҳо бисёртар ба ҳуҷум гузаштанд аз нигоҳи шумораи ҳуҷумҳо. албатта онҳо бештар ҳамла доштанд, вале аз нигоҳи дараҷаи хавфнокӣ албатта дастаи Вахш метавонист бо як гол аз майдон берун барояд. ҳамон ҳолате ки гуфтем Константин Черный дошт. Ҳусейн Нурматов, Бенҷамин Апонса тӯбро дар маркази майдон мегирад. Атам Назаров, партоби тавилиё ба хати ҳуҷум. Нуриддин Ҳамроқулов муборизаро идома медиҳад. Нуриддин дар ин ҳолат бар зидди ӯ Даврон Эргашев бозӣ мекунад. паси Нуриддин ба мавқеи зарбазанӣ Солвақиб ва инҷо тӯбро аз назди Атам Назаров мегиранд бозигарони хуҷанд ва ба ҳамла мераванд. Петр Гигич, ҳамлаи Яворский бар зидди мубориза мебарад. Петр Гигич хеле хуб ҳаракат мекунад. зарба ва ду нафар Антони Бекатал ва ҳам Сергей Яворский барои дифои дарвоза ба поғеҷ рафтанду ин вазъиятро бартараф ҳам кардан тавонистанд. Петр Гигич инҷо суръати хуб нишон дод, вале ба кунҷи бисёра маҳдуди зарбазанӣ рафт ва дар ниҳоят Тони Бекатал ин вазъиятро бартараф кардан ёрист. фурсати хуби стандартӣ, яъне зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи хуҷанд. ин аллакай зарбаи кунҷи чоруми дастаи хуҷанд аст ва якумин зарбаи кунҷи дар қисми дуввум. Ҷаҳонгир Эргашев, ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ, тӯб ба дарвоза меравад. дар нимаи аввал Фирӯз Қараев бо ҳамин усул зарба зад. дар нимаи дуввум мушоҳида мекунем ки Ҷаҳонгир Эргашев ҳам зарбаеро зад ки рост ба дарвоза рафт, вале ҳарду ин ҳолатҳоро дарвозабон бартараф кардан тавонист. боз майдон берун шуд. авти дастаи Вахш аст. Сергей Цканян, Атам Назаров дар канор бозигари дар мавқеи холи буда ин Севош Асроров аст ки Атам тӯбро ба ӯ мерасонад. Севош Асроров, Тони Бекатал, аз як нафар мегузарад Тони Бекатал, вале баъдан дар бари ду нафар қарор гирифту тӯбро аз даст дод. ҳуҷуми хеле хавфноки дастаи хуҷанд тавассути канор инҷо афсай набуд. Комрон Турсунов
او با داخل جریمه گام دارد. کامران تورسونوف حرکت میکند. پاس باقی با کنستانتین چرنی مگر. ولی این بازیگر دسته رقیب است و اکنون وحش به حمله میرود. پس به خط هجوم چمنزار میدان تر است. برای همین بازیگران هنگامی که سرعت بلند رو کسب میکنند در بعضی حالات اسپو میافتند، چون طبعا در قسم اول هم گفتم پیش از آغاز این رقابت در شهر خوجند بارانی بود و با نزدیک شدنی بازی بعدا ریزش بارون بس کرد. برای همین هم چمنزار میدان تر است. این برای سرعت توپ حتما که تاثیر خود را دارد. سرگی یاورسکی تونی بکتال پاس به کنار. دمیترو فاستاف محمد جان مسکوف پاسیو و اینجا سرگی یاورسکی در موقع اوزود قرار دارد. داور چه میکند که از همین موقع باید تو به بازی وارد کرده شود. داور بازی امروزه طور شما میبینید این نصرالله کبیروف است با اکمل بوریف از یک کنار و خسروی صدیق زاده از کنار دیگر کمک میرسانند. تربمرود شریفوف داور چهارم در این بازی است. امیر جان خورکشف و جورابک صادقوف همچنین یعقوب جان پرویز یعقوب جان اینها در ور قرار دارند. ناظر داوران عبدالرحیم بابایف است و اسرار شورجبوف کمیسر این رقابت است. حمله نوبتی کامران تورسونوف فرستاده به داخل جریمه گاه. این وضعیت برطرف کرده می شود. بارزه برد جهانگیر گرشه ولی توپ به نظارت دسته وحش میگذارد. حالا سرگی تسیکانیان با توپ و کارت زرد نشان داده می شود به دارکو ایسالویچ. قودی بازی را بر مقابل سرگی تسیکانیان ویران کرد. بله باز یک کارت زرد دیگر. در خط دفاع هم دارکو ایسالویچ و هم دوران ارگش در سطح خوب این زمان بازی را ادامه داده ایستادند. تنها یک حالتی بود که با کنستانتین چرنی امکانیت دادند تا او با جریمه گاه وارد شود. این در قسم اول رقابت بود. در موسم گذشته دسته وحش در زینه دوم موسم را جمع بست کرده بود. تنها 5 خال کمتر دسته وحش از استقلال داشت. اونها برای قهرمانی مبارزه بردند تا دورهای اخیر و بعدا البته نتوانستند به چمپیونی برسند، چون استقلال 5 خال بیشتر گرفت. و دسته خوجند باشد در زینه پنجم موسم را جمع بست کرد. اونها 31 خال گرفتند و موسم را در زینه پنجم به اتمام رساند. پرتاب به داخل جریمه گاه دروازه‌بان از موقعش بیرون میبراید و توپ را او میگیرد. الکساندر نیچایف هجوم را آغاز میکند توسط کنار با کوشش فیروز قرایف. بهتر گیگیچ پس به کنار ارسال به خط هجوم. تونی بکتال تو به کنار چپ پرتافته میشود. حمله نوبتی پاس خوب امکانیت است برای دوام دادن هجوم ولی این پاس را به جان شاملویزاده درست‌تر رسانیده نتوانست. حمله نوبتی هجوم خیلی خوب با پرتاب به داخل جریمه گاه و توپ از میدان بیرون میرود. ضربه کنجی خواهد بود. حالا اگر دوستان عزیز ما به جدول مسابقه نظر بندازیم، دسته خوجند بعد از 9 بازی 12 خال دارد و در زینه هشتم است. دسته وحش هم بعد از 9 بازی 12 خال دارد.
яъне натиҷаи ҳарду ин дастаҳо якхела ҳастанд, имтиёзҳо якхела ҳастанд ва имрӯз дастае ки пирӯзиро ба даст меорад метавонад дар ҷадвали мусобиқа Эсхата ва Равшанро ҳам паси сар гузорад, чунки ин даста аллакай бозии худро гузаронанд. Партов ба дохили ҷаримагоҳ зарба иҷро мешавад, вале на ба тарафи дарвоза. Ҷаҳонгир Эргашев пас ба канор, Фирӯз Хараев ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ ва ин як вазъияти хеле хубе буд ки боз дарвозабон аз ҳудаи бартараф кардани он баромад. партоби навбатӣ зарбаи Комрон Турсунов, вале ин зарба куллан ба тарафи дигар равон нагардид. ҳалаи навбатӣ партов ба дохили ҷаримагоҳ, фурсати хеле хуб ва мубориза бурд Нуриддин Ҳамроқулов барои гирифтани топ. дар ин ҷо футболбозони вахш муваффақ нагардиданд ва ҳамлаи навбатӣ дастаи Хуҷанд тавассути канор оғоз мешавад. пас ба марказ Никола Эскич, имконият барои Петар Гигич, вале ӯ натавонист Тони Бикаталро фиреб бидиҳад. Бенҷамин Ампонса пас ёба Атам Назаров, Атам каме тӯбро дуртар аз худ монд ва тӯб ба назорати дастаи Хуҷанд мегузарад. Никола Эскич пас ёба канор, дар он ҷо чунор вақта Фирӯз Қараи фаъол аст. Ҷаҳонгир Эргашев, Бежан Нишонбойзода, ин зарбаи ӯ буд, ин кӯшиши зарбазани Бежан буд, вале зарба иҷро кардаи ин футболбоз бисёрам нодақиқ рафт ва тӯб аз болои дарвоза аз майдон берун шуд. умуман ҳоло дар ҷадвали мусобиқаи Лига Олии мамлакат дӯстон азиз бор дигар ба зарба мутаваҷҷеҳ мегардем ба ҳолате ки Петар Гигич дошт ва чӣ гуна фиреб дода натавонист Тони Бикаталро. дастаи клуб марказии варзиши Артиш 19 хол дорад ва дар зинаи якум аст. дастаи Истиқлол ҳам 19 хол дорад, дар зинаи дуввум аст, аммо аз ҳисоби он ки дастаи Кемевия бештар ғалабаҳо дорад, ин даста дар зинаи аввал аст. новаста аз он ки ҳатто Истиқлол голи яъне фарқияти тӯбҳо беҳтар дорад. баъд аз имтиёз шумораи ғалабаҳо меравад ва дар футболи мо дар Лигаи Олии мамлакат. ва баъдан дар зинаи сеюм бошад дӯстон азиз, ҳоло дастаи Регар Тадаз аст бо 18 хол ва Регар Тадаз дар бозӣ бо дастаи Истиқлол ки дирӯз баргузор шуд тавонист як ҷоизаро ба даст орад, ҷоизаи навбатӣ, ин суперҷом аст дӯстони арҷманд ки бо ҳисоби 2-1 дастаи Регар Тадаз пирӯзӣ ба даст овард ва суперҷомро дар мавсими кунунӣ гирифт. Бенҷамин Ампонса нодуруст ба тарафи Нуриддин Ҳамроқулов тӯбро расонд, чунки Нуриддин Ҳамроқулов ба тарафи дигар ҳаракат мекард ва пас ҳам бояд ба тарафи дигар расонада мешуд. баъдан дар зинаи чорум баъд аз 9 бозӣ бо 15 хол дастаи Осилоти Фархор ки ҳамин ҳоло бозии худро гузаронида истодааст бо дастаи Барқчӣ. Равшан аллакай 10 бозиро гузаронд, онҳо 14 имтиёз доранд, дар зинаи панҷуманд. Эсхата шашум аст, баъд аз 10 бозӣ 14 хол дорад ин даста ҳам. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва Ҳусейн Нурматов тӯбро зада аз мавқеи хавфнок дур кард. баъдан Вахш ва Хуҷанд 7-ум ва 8-ум ҳастанд, Барқчӣ 9-ум аст, дастаи Парвоз 10-ум, Сардор 11-ум ва Исти Равшан дастае аз ҳама дорои имтиёзи кам аст, танҳо 3 хол дорад дастаи шаҳри Исти Равшан. ҳуҷуми навбатӣ Никита Татарков, ӯ дар канор мубориза мебарад ва қоидаи бозиро бар зидди Йован Анҷелкович ин футболбоз вайрон мекунад. Комрон Турсунов пас ёба марказ. Бежан Нишонбойзода бисёр паси хуб дод ба Комрон Турсунов. Комрон дар канор. Ҳусейн Нурматов ба кӯмаки ӯ меояд. Комрон Турсунов ҳамлаи ӯ идома дорад. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб инҷо аз майдон берун хоҳад шуд, чун бо истифодаи бадан
дастёб Шастаров иҷоза нахоҳад дод ба Петр Гигич ки ба назди ту бояд тубро гирад ва ҳамларо идома диҳад. Чунин имконият ба ӯ дода нашуд. дар бозии охир дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Регар Талдас ҳамчунин эсхата дар сатҳи хеле хуб бозӣ карда истоданд. ва агар 5 бозии охирро мо назар беандозем, дастаи Кимвия дар ин бозиҳо 12 холро гирифтааст. Яъне аз 15 хол имкон дошта оно 12 холро гирифтанд. танҳо як бозиро бо бох ҷамъбаст кардан, ҳамон бозӣ бо Регар Талдас буд. таваҷҷӯҳ мекунем ба Иноҷон Партов ба дохили ҷарима, гоҳ имконияти хуб ва ин вазъият бартараф мешавад. ҳамчунин эсхата ҳам дар сатҳи хуб бозиро гузаронида истодааст. вақтҳои охир дар 5 бозии охир онҳо 11 имтиёз гирифтанд. ва Парвозам дар бозии охир натиҷаҳои хуб дорад. зарбаи хеле хуб ва дарвозабон ин зарбаро бартараф мекунад. вале дастҳое ки ҳоло дар майдон ҳастанд дӯстон азиз, онҳо баръакс дар 5 бозии охир натиҷаҳояшон заифанд. барои мисол дастаи Хуҷанд дар 5 бозии охир танҳо 4 имтиёзро гирифтааст, ки ин албатта натиҷаҳои хеле кам барои дастаи мазкур мебошанд, натиҷаҳои сусту заиф барои ин тим. онҳо бар Равшан бо ҳисоби 4-1 ғалаба карданд рӯзи 15 моҳи ҷорӣ, яъне май. аз Осилот 2-0 шикаст хӯрданд. аз Парвоз ҳам шикаст хӯрданд бо ҳисоби 2-0 дар дерби. Комрон Турсунов ҳоло бо топ ва инҷо шояд зарба задан мехост, вале муваффақ нагардид. Ҷаҳонгир Эргашев айни замон бо топ. паси ба Ақиб. Фирӯз Хараев тӯбро ба дохили ҷарима гоҳ мерасонад. Петр Гигич муборизаё ва ин ҳолат бартараф мешавад. хуб, ҳамчунин мусови бо Регар Талдас 0-0 мусови бо Сардор 2-2. яъне ин натиҷаҳои сусту заифе ҳастанд. дар 6 бозии охир дастаи мазкур танҳо як ғалаба дорад. ҳамон ғалаба бар дастаи Равшан дар даври гузашта, ки бо ҳисоби 4-1 Хуҷанд Равшанро шикаст дод. пеш аз он 3 бухт пайопай буданд. онҷо тӯбро аз майдон берун мекунанд бозигарони Хуҷанд ба хотири оне ки як бозигар ин тим мусеб бардошт ва ба кӯмаки пизишкон ниёз дорад. агар мо 9 бозии охирро бигирем, ман дар Лигаи Олии Мамлакат 9 бозе ки буданд барои дастаи Хуҷанд, онҳо 3 ғалабаро ба даст оварданд. ғалаба бар Эсхата 2-0, ғалаба бар Иста Равшан 1-0 ва пирӯзӣ бар дастаи Равшан бо ҳисоби 4-1 дар даври гузашта. ҳамчунин албатта мусовиҳо буданд бо клуби марказии варзиши Артиш. мусови 0-0, 2-2 бо Сардори Тунсузода, бо Регар 0-0 ва 3 мағлубият. Истиқлол Хуҷандро 2-1 шикаст дод. Парвоз 2-0 ва Осилот ҳам бо ҳисоби 2-0 бар ин тим ғалаба кард. бозигарони захиравӣ ҳам омода мешаванд барои ба майдон омадан. ҳайрати дастаи Хуҷанд онҷо Лаша Паронашвили ва Парвизҷон Алиев баъд аз чанд лаҳза метавонанд ба бозӣ ворид шаванд. дастаи Вахшам дӯстон азиз дар 5 бозии охир танҳо 5 имтиёзро ба даст овардааст, ки ин ҳам натиҷаи сусту заиф барои дастаи мазкур мебошад. онҳо ғалаба бар дастаи Сардор доштанд 3 хол ва мусовӣ бо Парвозу, мусовӣ бо Осилот, ки аз ин 3 бозӣ 5 хол гирифтанду 2 бозӣ дигар бо бухт ин даста ҷамъбаст шуданд. зарба ба тарафи дарвоза, дарвозабон тӯбро мегирад. Истиқлол 2-0 Вахшро шикаст дод ва Регар Талдас бо ҳисоби 3-2 тавонист бар дастаи Вахш пирӯзиро ба даст орад. Даврон Эргашев
پاسیو با خط هجوم. شده می شود که در مرکز میدان خودی بازی رو نگردیده بود. ارسال با خطی حمله نتوانست درستتر کنستانتین چرنی توپ را اداره کند. حمله جوابی دسته خوجند پس به کنار، توپ در میدان نگاه داشته خواهد شد. کامران ترسونوف میتواند آن نگاه بدارد ولی محمد نسکوف به همین موقع اومده این وضعیت را برطرف کرد. خوب توجه میکنیم اکنون به تغییرات دوستان عزیز. با میدان پرویز علیف وارد میگردد، بازیگر تحت رقم 18 و کامران ترسونوف از میدان گرفته شد دوستان عزیز. و در هیئت دسته وحش هم تغییرات است. به میدان بازیگر تحت رقم 81 می آید. این تویرجان تقویزاده است بینندگان عزیز و از میدان کنستانتین چرنی گرفته شد. یک تغییراتی اکنون در هیئت هر دو دسته شدند در همین حالت، ولی فراموش کردن لازم نیست که در هیئت دسته وحش این علاقه تغییرات دوم است، چون که در آغاز نیمه دوم همچنین نوردین همراقلوف هم به میدان آمده بود. در همون موقعی که کامران ترسونوف بازی میکنه، یعنی توسط کنار چپ در هجوم، پرویز علیف همونجا موقع میگیرد و توسط همین کنار کوشش میکنه تا بازی رو کلا دیگر سازد، بازی رو بهتر کند، در ضربه زنی موفق باشد. وضعیت استانداردی در نزد توپ بیژن نشانبویزاده قرار دارد. ارسال بیژن نشانبویزاده با داخل جریمه گاه، در آنجا مبارزه برای گرفتن توپ ادامه یافت. میکیتا تاتارکوف پاسیو و این حمله خیلی خوبی بازیگران دسته وحش است. ارسال با داخل جریمه گاه، این حالت برطرف کرده می شود. بسیار هجوم خوب و حمله جوابی دسته خوجند. پس با خط حمله مبارزه را تا آخر دوام میدهد پیتر گیگیچ، ولی اینجا تونی بیکتال و محمد نسکوف آماده بودند تا این وضعیت را برطرف سازند. اتم نظرف محمد نسکوف پاسی به مرکز و اینجا جهانگیر ارگشف توپ را میگیرد در مرکز میدان و حمله را ادامه داده میتواند. پرتاب به کناری راست، ارسال با داخل جریمه گاه، حالت برطرف شده. اتم نظرف نیکیتا تاتارکوف اسکانیان پاسی به عقیب تویرجان تقویزاده. وضعیت برطرف می شود و حمله جوابی دسته خوجند. پس به مرکز و در مرکز کنیان مبارزه برد، ولی توپ در نظارت دسته خوجند باقی میماند. گیگیچ منتظر می شود حمله دیگری خود را، چون که در تنهایی قرار داشت در هجوم. بیژن نشانبویزاده توپ را به کنار راست میرساند. فیروز قرایف ارسال به داخل جریمه گاه، امکانیت خیلی خوب، ضربه و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون میرود. بسیار هجوم خوب بود و پیتر گیگیچ هم قرار درست و سر وقتی را قبول کرد. توپ را به یوان انجلکوویچ گذاشت، بازیگر رقم 11 دسته خوجند ضربه زد. باید بار دیگر متوجه بگردیم آفساید نبود، در موقع درست گیگیچ قرار داشت، توپ را قبول کرد، اون را به موقع ضربه زنی داد، ولی ضربه اجرا کرده انجلکوویچ نادقیق بود. وضعیت مذکور برطرف کرده شد.
Севуш Асроров. Тони Бикатал. پس با خط هجوم و در حمله مبارزه خیلی خوب نیکیتا تاتارکوف حرکت ادامه دارد. پس با عقیب داد که خطا بود و حمله جوابی دسته خوجان را میتوانیم متوجه بگردیم. تلاش کرد نیکولا اسکیچ تا توپ را درست‌تر به حملگران برساند ولی موفق نشد. سیاوش اسرارов. بنجامین امپومسا. ضربه محمد جان نصر توسط کنار به خط هجوم در آنجا مبارزه ادامه دارد و توپ را میگیرد اسکانیان. اتم نظرов پرتابیو به کنار. اینجا دارکو ایسالویچ وضعیت مذکور را برطرف کرده. حمله دسته خوجان آغاز می شود. جهانگیر ارگاشف. جهانگیر رژان نشان بایزاده ارسال به خط هجوم. پس درست و دقیق امکانیت است. پرویز علیف پرتابی به داخل جریمه‌گاه ببرار جنبست می شود. این هجوم نیکولا اسکیچ. حمله جوابی دسته وخش رو می توانیم متوجه شویم و این تنها با اوت جنبست می شود. اوتی دسته وخش. خوب دوستان عزیز درگو پاروناشویلی لاشا پاروناشویلی به میدان میآید. از میدان جهانگیر ارگاشف گرفته می شود. تغییرات دوم در هیئت دسته پوجاند. لاشا پاروناشویلی ضربه خوب دارد. میتواند از آن استفاده برد. میتواند پاس‌های درست و دقیق به خط حمله برساند. در ترکیب برای حمله هم نقش مهم این بازیگر دیده شد در بازی‌های قبلی. خوب دو بازیگر به میدان آمدند و غیر از پرویز علیف و لاشا پاروناشویلی در هیئت ذخیروی دسته خوجان باز فوتبالبازان زیرین قرار دارند. افضل جان زوقوف دروازه‌بان و زورالدین محیدینوف او هم دروازه‌بان است. اینجا قاعده بازی بران شد. خوب دفاعگران جمعه‌بای احمدزاده، نقیم جان تاجی مرادوف، نیمه حمایه‌گران خورشید تیمور جورایف، خالف میراج. در هیئت دسته وخش هم طبر مشاهده کردیم دو تغییرات شدند. پرویز جان علیف پرتابی به داخل جریمه‌گاه. یعنی به میدان آمدن نورالدین همراقلوف و همچنین طاهر جان تقوی‌زاده. غیر از این بازیگران باز میتوانند فوتبالبازان دیگر هم به میدان آیند که حالا آنها را من با شما شناس خواهم کرد. دروازه‌بان محمد جان عبداللهدف، دفاعگران بیکمراد حیطف و علیشیر براتوف و روزیقوف مهراج‌الدین. نیمه حمایه‌گران شهزاد دولتوف، پرویز بابانظرов، فتح‌الله فتح‌اللهیف. توپ‌ربای خیلی خوب در مرکز میدان. حمله نوبتی دسته خوجاند. پس با پرویز جان علیف درست رسانیده شد. ضربه به خط حمله در توپ به سمت میرود اما اوتی دسته وخش خواهد بود. کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام قسمی وقت اساسی قسم دوم رقابت. اونجا حسین نورمتوف کمی حسین برداشته است. حالا همدستایی و از جمله لاشا پاروناشویلی به کمک میرسانند و اگر حالا تشکیل نباشد میتوانند دختران دسته هم به میدان دعوت کرده شوند.
یک بار بعد دو بازیگر کمک رسانیده می شود. هر دو بازیگران دسته خوجاند هستند. با حسین نورمدوف و با پیتر گیگیچ. ولی از جای بالا می شوند این بازیگران و حالا باید البته طبق مقررات یکی از آنها از میدان بیرون رود. یکی در این نوبت پیتر گیگیچ چون در حمله است و حالا دفاعگر بسیار لازم است و بعد از چند میتواند باز و بازی برگردد. البته این یوان انجلکوویچ بود که به او کمک رساند. تغییرات نوبتی دوستان عزیز، اینجا دو بازیگر آماده هستند برای به میدان آمدن. پرویز بابانظرف و علیشیر براتوف. از میدان پیتر گیگیچ گرفته می شود و جای پرویز بابانظرف وارد میدان می گردد. خب یک تغییرات دیگر در دسته خوجند است. به میدان خورشید تیمور جورایف وارد می شود و جای انجلکوویچ. خب اتم نظرف و میکیتا تاتارکوف هر دو از میدان گرفته شدند. اینجا علیشیر براتوف و پرویز بابانظرف. این دو بازیگر وارد میدان گشتند و با جای یوان انجلکوویچ در ادامه نشان میدهند خورشید تیمور جورایف به میدان آمد. علیشیر براتوف، محمد جان نسکوف هستند هود در کنار. بنجامین امپونسا، محمد نسکوف تو از او میگیرند ولی دوباره شروع میکند که با ویران کردن قاعده بازی تو از نزد پایه‌های محمد جان نسکوف کشیده گرفت بازیگری دسته خوجند. این پرویز علیف بود که با قاعده ویران کنی راه داد. سرگئی تسکانیان او در نزد توپ. پرتاب با داخلی جریمه گاه. امکانیت ضربه زنی بود و اینجا ضربه کنجی نیست. از دروازه باید تو به بازی وارد کرده شود. اگر ما در مجموع بازی دسته وحش یعنی 9 بازی قبلی دسته مذکور رو در لیگ عالی مملکت نظر بیاندازیم، بازی این تیم به طور ظاهر هستند موسم رو با 2 غلبه آغاز کرد. سر اول آنها برقچی رو با 2-0 شکست دادند، بعدا وحش اسخط را دوباره 1 مغلوب کرد. اما کلوب مرکزی ورزش ارتش در شهر باختر بر وحش با 1-0 توانست غلبه را به دست آورد. پس آن وحش در مهمانی دسته استرافشان بود و در شهر استرافشان این دسته بازی را مساوی کرد 1-1. ولی بعد از این باز دسته وحش بر دسته سردار ترسونزاده با 3-1 توانست پیروزی را به دست آورد. پس آن رگرتاده از در میدان خود وحش را 3-2 شکست داد. بعدا استقلال هم وحش را 2-0 مغلوب کرد و دو مساوی پیاپی، یکی با پرواز و دیگری با حسیلو. یعنی بار اخیر دسته مذکور روز 18 اپریل غلبه کرده بود بر دسته سردار و بعد از آن 2 مساوی و 2 مغلوبیت بود. امپونسا پاسیو باقی امکاناتی ضربه زنی و این وضعیت برطرف کرده می شود. علیشیر براتوف این ضربه را زد. یک کوشش دیگر، باز یک وضعیت دیگری بود که به برای جنب بست می شود. تونی بکتل با توپ. یاورسکی پس به کنار محمد جان نسکوف. اسکانیان پاسیو با نورالدین همراه خلوف. نورالدین تو را برنگرداند ولی
توپ از جانب بازیکن خوجند برطرف کرده شد. این حمله رفت گردید. شربراتوف پس به عقیب. یاورسکی امپونسا توسط کنار چند نفر را فریب داد امپونسا و بعدا دوباره اشاره میکند که قاعده بازی رو دارکو سالویچ بر مقابل این فوتبالباز ویران کرد. وضعیت خیلی خوب استانداردی میتوان از اینجا کوشش ضربه زنی کرد. امپونسا از 3 نفر خیلی خوب توپ را گذراند. نفر چهارم از همین دارکو سالویچ بود که قاعده بازی رو ویران کرد. موقع ضربه زنی است. 8-9 این حساب قاعده بازیکن می باشد. بازیکنان خوجند بیشتر با ویران کردن قاعده بازی راه دادند. هم سیووش ازوروف است، سرگئی تسکنی هم هست، یعنی بازیکنانی که میتوانند از این موقع ضربه بزنند. و حالا ما از همین 2 نفر در نزد توپ قرار دارم. خب کوشش میکند سیووش اسروروف تا از این موقع ضربه زند. ضربه سیووش اسروروف، یک ضربه دیگر. چند تلاش ضربه زنی بود ولی توپ از دیوارچه دفاعی سنی اون طرف دیگر نرفت. سرحد همونجا بود. حمله جوابی دسته خوجند ولی شماره بازیکنان خوجند در حمله کمتر هستند. ضربه از همین موقع شاید نیکولای که مشاهده کرد که دیمیتروف استوف از دروازه خود کمی بیرون برآمده است، میخواست از بالوی او ضربه بزند اما موفق نشد. اسرار سیووش، بنجامین امپونسا. Toni Bukatal, Jaworski. Soli Jaworski با مرکز. تو بازایدون بیرون نشده است. میتوان به حمله نوبتی گذشت و اینجا خود بازی ویران میشود. محمد جان مسکوف است و اگر خطا نکنم حسین نورمت. در دور مذکور دوستان عزیز دسته پروز و اسخط بازی کردند. این دربی بود، دربی شهر خوجند که در آن بازیکنان پروز البته بازی خوب نشون دادند، میتوانستند تا پیروزی را به دست آورند ولی در نهایت بازی را با باخت جمع بست کردند. با حساب 2-1 دسته اسخط توانست پرواز را شکست بدهد. و بازی دیگر باشد با اشتراک دستای رفشان و سردار بود که دسته رفشان توانست پیروزی خود را به دست آورد. با حساب 3-1 دسته شهر کلاب توانست فوتبالبازان شهر تونس را شکست بدهد و بازی با گفتیم با نتیجه 3-1 و اتمام رسید.
корти зард ҳаминҷо нишон дода мешавад. хуб, ҳусайн нурматов фалаке аз ҷо боло шудааст ва кӯмак ба муҳаммадҷон насков ҳоло идома дорад, кӯмакрасонӣ ба ӯ. яке аз бозигарони муҳим аст, албатта муҳаммадҷон насков. корти зард мағз ба ӯ нишон дода шуд. барои дастаи вахш, чун бозигари мазкур ҳамон гузаришҳою фирорҳою ба хатти ҳуҷум ин ҳамеша васегии хатти ҳамларо таъмин мекунад, шумораи бозигарони хатти ҳуҷуми дастаи вахшро бисёртар месозад. ва ман дар рафти мавсими кунунӣ, на танҳо мавсими кунунӣ, ӯ яке аз беҳтарин бозигарони дастаи мазкур бе ягон шаку тардид аст. дар як сатҳи хуб, дар мавқеи худ, яъне дар канори рост ҳамеша бозӣ мекунад ва дар ҳамаи фазои ҳамла, чи дар дифоъ, чи дар нимҳимоя ва чи дар ҳуҷум ширкат меварзад. ӯ аз майдон гирифта мешавад, бо соҳиби усеб аз майдон берун меравад. муҳаммадҷон насков ва ба ҷои меҳруҷиддин розиқов ворди майдон мегардад. чанд дақиқае ки боқӣ монданд, ин футболбоз дар майдон хоҳад буд. баъси дифоъгар дар тарафи рост равонҷон эргашев партабиё ба хатти ҳуҷум. бенҷамин ампонса ҳамлаи дастаи вахшро оғоз мекунад. пас ё ба хатти ҳамла Нурдин Ҳамроқулов муборизаю, вале Александр Нечаев аз мавқеи худ берун баромад. ин ҳолатро бартараф кард ва довар ҳамчунин қайд мекунад ки инҷо офсайд ҳам будааст, яъне маълум мешавад ки Нурдин Ҳамроқулов дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. ҳатто ба канор фирӯз Хараев, Солиё ҳатто боз бақи бармегардад. Дарко Исалович, Ҳусейн Нурматов, зарбаю ба хатти ҳамла, вале ин партоби тавил. ҷамъбаст мешавад, бемуваффақ ҷамъбаст мешавад, чунки суръати ту баландтар буд ва тавассути каноре ки Парвиз Алиев мубориза бурд, имконият надошт то ба ту бирасад. Александр Нечаев, Димитро Фаслов, дӯстони узр, ӯ ҳамларо шурӯъ мегардонад тавассути канори чап. ҳуҷуми навбатии дастаи вахш, пас ба Бенҷамин Ампонса, партоби тавили ин бозигар ба канор, тавассути канори чап мубориза мебаранд бозигарони дастаи вахш барои гирифтани туп, вале дар он тараф Сергей Цканян натавонист ҳамларо идома бидиҳад. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Хуҷанд, пас ба марказ, туп то ба Николай Эскич нарасид, омода буд то тӯбро қабул кунад ва ҳамларо идома диҳад. Севуш Асроров, довар садо шакашобаро мегардонад, туп ба дасти бозигари дастаи Хуҷанд дар ҳамин мавқеъ расид. агар аз ин рақобат дастҳо як имтиёзи ба даст оранд, пас мавқеъи худро иваз нахоҳанд кард. ҳар ду даста соҳиби 13 холӣ мешаванд. ба вақти асосии қисми дуввум 5 дақиқа зам карда шуд. Севуш Асроров партобиё ба дохили ҷаримагоҳ Яворский онҷо мубориза бурд ва тӯбро бозигарони Хуҷанд мегиранд. Ҳусейн Нурматов Сутеканор рӯ ҳамларо оғоз мекунад, партоби тавилиё ба хатти ҳуҷум ва Парвиз Ҷоналиев мубориза мебарад, вале дар ин ҷо Тони Бекатал беҳтар буд ва ӯ ин вазъиятро бартараф кардан тавонист. Тони Бекатал ба бозӣ халал ворид кард, ӯ туби дуюмро ба бозӣ ворид кард. метонист ки худаш вақт пайдо нахоҳад кард, то сари вақт ба ҳамон мавқеи худ бирасад. барои ҳаминам туби дуввумро ба бозӣ партофту. довар маҷбур шуд то рафти бозиро манъ кунад. ва барои ин албатта Тони Бекатал корти зард ҳам мегирад. умуман Бекатал дар бозии имрӯза бе ягон шаку тардид яке аз беҳтарин бозигарон дар майдон аст. дар ҳамаи нуқтаҳои майдон ӯ воқеан дар сатҳи олӣ бозӣ кард ва алахусус дар хатти дифоъ. агар хоҳед ки бозигареро дар алоҳидагӣ қайд кунед, ман фикр дорам аз ҳамин бозӣ аз Тони Бекатал хоҳад буд. вазъияти хуби стандарти бежан нишон Бойзода
او در نزد توپ پرتابیو با داخل جریمه گفت توپ از میدان بیرون بود. الکی شاید بیژنشون بایزاده میخواست توپ را به گوشه بالای دروازه توپ بدهد، ولی آماده بود دیمیترو فاستوف برای چنین رفتی کار. سوگوش اسرارov سرگئی یاورسکی اینجا یک کارت زرد دیگر نشان داده شد در مرکز میدان با نیکولا اسکیچ. سرگئی یاورسکی پرتابیو با خط هجوم نوردین املاخولوف در آنجا مبارزه را ادامه داد و دوران ارگش این وضعیت را برطرف کرد. بعدا خود بازی ویران گردید. مشاهده میکنیم حالتی که لاشا پاروناشویلی بازی کرد و این بازیش البته نادرست بود و خود بازی را ویران کرد. تویرجان تقاضا داده بود در نزد توپ. وضعیت نوبتی استانداردی پرتاب به داخل جریمه‌گاه. این وضعیت برطرف می‌شود و حتی امکانیت است برای باکسران گذشتن، اما توپ به نظارت دسته وحش می‌گذرد. تونی بیکاتال پرتابیو با کنار مبارزه واغتسکانیان پس نوبتی برای گرفتن توپ بسیار مبارزه شدید در نزدیکی جریمه‌گاه دسته خوجان از فیروز خرایف ضربه او توپ را از همین موقع بیرون می‌برد. تونی بیکاتال پرتابیو با خط حمله شیر براتوف پس به کنار سیاوش اسرارov یاورسکی بازی نوبتی را دسته وحش در میدان خود دایر خواهد کرد. دربی خواهد بود و دسته وحش با دسته رفشن اندر میدان رقابت میگردد. و اگر ما به بازی نوبتی دسته خوجند نظر بندازیم، بعد از این بازی دسته خوجند رقابت نوبتی را با دسته برقچی برگزار خواهد کرد. پس از آن باز یک دربی دیگر در این میدان با دسته اسخط خواهد بود. پرتاب با خط هجوم توپ از منطقه خوفناک برآورده می شود. اینجا یاورسکی میتواند با سر توپ را به دیمیترو فاستوف بدهد و این بازیگر توپ را با دستتون اجازت داشت و حق حقوق داشت و بگیرد. 5 دقیقه داور زم کرد به انجام رسیدن و نصرالله کبیرو صداش خود را بلند میگرداند. در این رقابت ما گل ها رو ندیدیم، ولی بازی زیبای هر دسته را متوجه گردیدیم. حساب رقابت 0-0 بعد از اون میسر نشد تا به دروازه هم دیگر گل بزنند و هم وحش و هم خوجند در موقع خود از اینو هفتم و هشتم باقی میمانند. اکنون این دسته‌ها در حساب خود 13 خالی دارند. بیژنشون بایزاده بهترین بازیگر این رقابت انتخاب کرده شد تا این سری را با شما نشان دادم. دوستان ارجمند در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. این رقابت ها گفتیم 0-0 به پایان میرسد. گلروز خانوارزاده با جمع همکاران تکنیکی هم از شهر خوجند از ورزشگاه 20 سالگی استقلالات این بازی را با شما پیشنهاد کردیم. خیر.